Yes.
abaririmbyi ni beza niba hari ikintu kiza kibasha kwibagiza umuntu ibintu bibi n'indirimbo Bwana sifiwe nimba utarabyumva muzabikora nuja no gukora ibikorwa neza uzoririmba Bwana sifiwe hari umuntu wasabye gushima ariko nari napanze gahunda rero aje kwitokeza nyuma rero turamwihangana kandi nabonye yanditse ngo barashima ngo namarazi numva ko afite igikorwa kitoroshye tuze kwihangana